Munini wa gavana wa Meru kirikuruira gite kia ugavana kithurano giki nene kijite Linda Kiome na akinyite Entertainment South kiri kugambia kari kubathura kiaria Kiome ugite ati kuona kinya gintu gia gukenera antu kia naru ya ritungugi akiuga aritungugi ba Meru ni bainyirikite anene nuntu kinya michara ya guchererwa augite antu akugwirirwa ndi kwithukira ki nuntu bate kuona nkanya ya uriti bwa nguge ugite kinya ugoti bura buthorana uga bote kuonekana ara bwitaga akiuga mbeche no chithire ikiuraira miukone yantu biumbe mutugikare na chetarire naru ntuku iria mugongo jwa Kenya jukungwaga ira ntuku ya ritingugi akiaria na andiki banteto nyuma ya kiumia kanisani ya Kathoriki mujwa Linda Kiome uria bagwatanite na seneta Mithika Linturi kurura giti kio ngavana Meru na ugite bo bate kuonagio kungwira gitumi kia Linda na ugite baingi ba ritingugi a Meru ni bokurukira kagita gakomo bakithirwa mishara ya wetire ya kagita kara kagirite kinya nyuma ya bo kwithira bairitanirite kurita ngugi ciao tukuona ariti bangugi ibakorea thine nyingi muno mishara itire yagwa egitarira ibatere kurewa na wategera sheria cheleba ni kuonania bwega sana ora mishara ebwirete ikurewa antu batibwirete gwita ngugi batikuona mareijao inya Bible ni ugite we should not labor in vain na onina arwate ntukwekwe kugwirwa intukwekwe kwithikira muno nontu antu betu ba county batire yagwa egitarira babwirete ikurewa egita itukuona migomo nye nurses ne madaktari Linda akiuga kiri thirikari ra bakathithe kuma mweri jwena na Meru bakona ugaruruku akiuga thirikari ya county ni bothuranagia kigina gikingi no wende mbeca ibate kumiana rigwita ni aria ugite kaingi no kwithire mbeca no kaite magana njira ingi na gukurukira ki thirikari Mithika Linturi batwe itukubwira Meru tugaita ngugi kuringana na ora sheria ikari na antu bonde bagatu ikureagwa kuringana na egita riria mbeca iu ibatere ikurewa tutikuona maana ja antu gwitira county ngugi na ekioja mbeca mutindwa na tauni ingi iria ciendene Meru county na bobo bakuthorania mbeca iu ibabethero be antu ba mwisho kurewa mantu ja investment cia county ijabatere gutegerwo bwega ikenda tumba ikuonania na aria mbeca iri collector wana aria chieta nontu kuonania antu bate kurewa ikumaanisha mbeca icio ndaivata waigeta guntu kungi thaici taxes iria mwananchi akurea ni cia mbeca nyingi muno na tutikumenya niki nontu mbeca igweta ikiongairwa egita na egita antu a thirikari yetu yonera ku reduce mbeca ukongera ate mwananchi mbeca na inya baria baingi batireagwa mishara yao muthia bururi ndanarite na Kristo baba akibaromba kubatwaria kugira gakere kao Mwanki kirigiti kia mutongiri wa mugongo seneta na kinya kio ngavana bathithi thirikari ya kiama kia UDA ko buromba na giteo giki nene muno nontu bwa wendo buria Mithika Linturi onanitie ki batwe bombe kumunenkira kura chienu nontu batwe twejete na kiama kia UDA nkaromba uthuganirie na boe president wetu William Samoei Ruto kura na buchoke unenkere seneta wetu Kathuri Murungi kura cia seneta wa Meru County jora tukwereserwa icheni yuma naria bikanenkanirwa gi senate nekanenkanirwa gi county government so nandi tware go for that cheni umenya antu betore tukainira o mejarathi kuma mujwa gicigo mbunge ya Central nkiripotera weru wikendi ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.